Chun tú sa cur le imirtí seairte na Gaeilge fiche chéan le ars na níl agus energia be Ceardlann Filíochta ag tarlú an Máirt se thugainn ar an darna le de bhí na Márta ag a seairte clog. Ar an oíche be Laoighseach Ni Choistealbha linn, fila agus taidiúir atá fáiltithe i gcóir. Comhaile sin be réalt Instagram agus fila cín ó ghríofa ó Gaeilge Éirí linn. Sic ho churra. Chavílas gahardig, coppa bliana han misdúirtme. Ar nanail ina ró dheatach, mór hiúil díise, chuig de char préachta, ar campus treigethe vigí. Fiacla na fuachta i ma scornach, faoi húil smúid chalí. De bhar arc broch chlicha, ag galawins dú lasrach dom, Cadas na rógealí I ma bhéal. Big sógamór na sibh ag on. Could you Gaeilge originality, language gatekeeping and sanity ag cur srianta ma cheanga like some Gaeilge monopoly? Tá mé a rush a respawn rin na Gaeilge, but you already know me, don't need to tell ya. Tá mé unshut rapping my mouth's tree hinna and I'm looking for a man who will Gaeilge ige. Be deis ag an fila is far ar an oíche leor nua cín Dublin Dancers agus Dreams a bhuachant. Mas rud é go bhfuil buin a focail agad nó má tatu ag ar scill nua a ólam heag le clárú leis an nasc inar mayo a nist. Bígí linn!